إن الحقوق أيها الإخوة لا يتصدق بها أحد، إنما الحقوق تؤخذ بالقوة. وەکی ئیرۆ یەکی حزێرانە ساڵا 2005 دا دکتۆر شێخ معشوق خەزنەوی ژاریە ئەندامێن استخباراتێ بناوێ ئەولەهیا ئاسمانیە رێژێمە ئەسەد و هاتە تەرۆرگرن و شەهید کەت. تەرمێویە پیرۆز لە گۆرستانەکە باژارێ دێرا زۆرێ هاتە دیتن. شونا ئشکەنجەیە سەر دیار بوو. ژبەر فشارە جەماوەری تەرمێویە پاک ڕادەستی ماڵباتاوی و گەلێ کوردکردن. جبر هستێنەتەوی و ڕۆڵا شێخ معشوق دیەکردنا دەنگێ گەلێ کوردە داخوازا مافێ کوردان یێنەتەوی بتایبەت پشتی راپەرینا ڕۆژاڤایە کوردستانê ku ji qamişloçê re wîskên wê pêketin û zincîra qurbaniyan. Ev yek bû sedema armanckirina wî ji aliyê rejima behsa faşîst ve. Şehîd Meşûq di yekê gulana heman salê de ji şama paytexta Sûriyê bi plan ji heman aliyên rejimê ve hatibû revandin. Piştî 21 rojê terorkirina wî hate eşkerekirin. Şehîd Mihemed Meşûq Xiznewi kurê Şêx Ezzedînê Xiznewi ye. Li gundê Til Marûf yê ser bi bajarê Qamşlo ve lê 25 mehayekê de ji sala 1958 de ji dayîk bûye. Kurê malbateke ye bê Xeznewî tê naskirin. Ji ber bapîrê wan Şêx Ehmed Xiznewi ku ji gundê Xizna dest bi oladariya xwe kiriye wekû girngtirîn lêveger û malbata olî di deverê tê naskirin. Şehîd Meşûq xwendina xwe li ser destê mamosteyê xwe yê yekem bavê wî Şêx Ezzedîn dest pê kir. Serbarî ku ronekbîrê navdar Mela Abduleyê Qertimînî mamosteyê wî yê rojane bû. Xwendina xwe ya fermî jî lê kulîja şerîetê ya lê kulîja zanistên şerîetê li Babî Cabiyê li şama paytexta Sûriyê kiriye. Piştre jî li Medîneya